tamang paraan ng paggamit nito. Una, hawakan ng mask sa strap at siguraduhin natatakpan nito ang bibig at ilong. Tandaan na ang white side ng mask ang nasa loob at ang blue o ang may kulay na side ang nasa labas. Sunod ay imolde ang nosepiece ayon sa hugis ng iyong ilong. Sa paghubad ng face mask, sa strap ito hawakan at saka itapon sa tamang basurahan. Huwag kalimutan na maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Dinanggay tiagsapa. Karonda intayon manggigan iti duwang partner ti kinapilyo ditoy laing RPN DZRL 639 kHz Radyo Ronda. Mapagsasalitaan, digiti na dumaduma, pakasalitaan, taglawlaw. Iti oras ti alas 7:30, ingganat alas 9, tibigat. Manipod Lunes, ingganat Biyernes. Makadkadwa tayo ni ka-partner Jefferson Narciso ken ka-partner Glorina Flor Bayudan ditoy laing RPN DZRL. Anya pa ilang rorayon nyo karonda, agdengegen. Dinanggay tiagsapa. Naimbag nga bigat tayo amin mga karonda nang nangruna kadigitay madama iti dengeg na ita. Philippine Standard Time alas 7:50 iti bigat iti aldaw iti Huwebes July 2, 2020. Siyak tinanumo pagayam yung Glorina Flor Bayudan ken iti partner ko ani Jefferson Narciso para iti dinanggay ti agsapa. Manen, kablaawan da kayo sa di naman napaset Ilocos Norte ken makadkadwa ta ita ni Mr. Mark Tulyao iti technical side ken iti met nanumo ken manakigayem na anos nga station manager to Radio Philippines Network iti Radyo Ronda Batak ni Mr. Rodrigo Sadian. Naimbag nga bigat mo partner. Hello, yes, partner. Inya just ko la di Okay. monitor ta partner. Tapno na nasa setmet lang ang mangig ta partner. Aya. Hello Sir Mark. Sir Mark. Di mangog ti monitor me. Hello. Oh, di ba? Pangog. Hello. Oh, mayatan partner. Hamot lang nga ag basit lang mayat. Kay mayat ka no partner. Eta mangagtan ta mayat na basit nga pakasaritaan. Okay, datay manen iti July partner. July 1 Yes, gayam iti partner. kalman itatagagayam ken kapsat ket July 2. Aya, datay manen iti July katengaan manen pa partner. Tengaan taman iti bulanen dandani man ti Disyembren malpas tu man ti tawenen ken sapay la kuma ket malpas ti COVID-19 nga mapaspasaran tayo itatanga agdama. Aya. July 2 partner Thursday, Webes man Webes. Friday man nubigaton and then Into man Lunes and partner ket July 6. Truth. Until nga July 13 tumanan. 20, 27 awan Truth tumanan. Truths partner. Ako. Excited na ba ang mga bata para pumasok sa school? Di ba partner? Partner nakasaga na digiti modules dan nga kunada. Oh, Kun ongoing ti anadan ti enrollment form dan digiti estudyante tayo. Truths. Among partner talaga gamit nga antay pa nga sigurado no talagang face to face class ba? Yes, face to face yes, dan partner. online class. But anyway, adto kanyak tita partner dun sa pakasalataan Mas ta, prefer diba? the partner dati online dati modular. Yes, Mhm. partner. Kasi di online partner ket nakaregrigat ada na nakasalita ko ante ubing. Ada na pa nakitikal man ng partner nga kapag pagatang ka ay GJC da ka no isumanen di last time nga issue isumanen. di GJC da ka no partner
adda ka imbaga kano iti sa classmate na kagatang kanji cellphone na umapal mo ti mesa. Aha. Ala ka pagatang damot ten isu nga sang kaulit ta partner nga saan nga yung kapilitan iti gumatang ti gadgets wenno anyaman nga mausar para iti online class gagayen ken kakabsat adu itintay pagdidinanggayan itatang oras aldaw partner Ngem sakbay ka deta partner inakman lang ibasa deti power interruption into no bigat. July 3, 2020, Biyernes, 7:30 a.m. to 6 o'clock p.m., 10 hours and 30 minutes. Iti Iliti Bacara, Barangay Pasngal, Kabusligan, Kadaratan, Ken Punto. Iti met Iliti Pasukin whole area except some parts of Santa Catalina. Iti met Iliti Burgos, Barangay Paayas. Causes of interruption, relocation of distribution lines affected by the DPWH road widening. Dayta gagayem ken kakabsat diti inaldaw-aldaw ken numan in kaso nga ada diti temporaryo nga panagpukaw iti kuryente ket kanay mi ipakpaka ammo kanyayo iti nasapsapa nga gundaway. Ken digiti nasken nga may reserba, ag-charge kayo, agipundo kay dandanumyo, digiti nasken nga aramidan kasta nga temporaryo nga pukaw iti power supply. Nang runa partner digiti addict talaga sa cellphone nga pata Yes, partner. partner. Kaya talagang mabagtit ka nga awan ti cellphone nga pinpindutem no awan ti kas nga awan ti kuryenten. Partner. Anyway partner, na ragsak ko man lang nga kablaawan naragsak iti Radio Philippines Network, ti RPN DZRL Batak nga mangkablaaw iti happy 91st birthday keni Madam Imelda R. Marcos partner. Itati birthday na, 91 years old. Di ba naman? Talaga nga nabay. Sana ganun din yung age ko. Makaabot ako ng 91. But anyway, happy birthday, madam. Stay fit, stay healthy, and God bless. Truth. Anyway, partner, nagado dito pagsaritaan. Nang nangruna dito napagsaritaan tayan, partner. Kaya't kuman lang met gami i-anunsyo nga inanunsyon ni Governor Matthew Marcos Manotok nga adaan tayon iti INC 5 wenno positive partner. May kalima nga kaso iti COVID-19 dito yung probinsya tayon. Dito yung Ilocos Norte, kagayem ken kakabsat. Taga Bacara, partner, tama? 22 years old partner actually. 22 years old nga pregnant pa. Oh. Itetan Nagapot Manila. Dito tintan to pagsaritaan ito no madamdama. Kita subyanan nga pakasaritaan. Kasapayan dito statement ni Mayor Pritzi de la Cruz. Mayor Pritzi Ann K. de la Cruz Gapasin nga Mayor of Bintar, Mayor of Bacara. Gagayan kin kapsat, okay? Hasta pa yan iti PGI and Education Office at iti announcements da, partner, okay? Kaya ada iti nagbaliw nga schedule iti libre a pagluganan ti syudad ti Batak. Gayem ken kakabsatin tayo padaanan damdama dayta. Okay, gagayem ken kapsat deta. Ken dito, of course, dito another honest taxi driver in Ilocos Norte at another honest taxi driver ti Ilocos Norte. Ito padaanan di kita nga damag wenno topiko nga iti pagsasaritaan. And of course, the new district assignments of your city councilors iti syudad Tilawag. Lawag City Councilors District assignments from July 2020 to December 2020. Dito digiti assignments dan tito pakaamuan tapno amuyo kadigiti apo tayo nga kailian di talaga syudad Tilawag no siya sino digiti sino nga councilors di naka-assign kadigiti barangay tayo. And of course with Secretary Leonor Magtulis Briones iti pakasaritaan iti pag-aaral hindi lamang gagawin sa online.
Kita. And of course, President Duterte has ordered the CIDG and NBI to investigate JNT Express Philippines after the diti problema da partner. The company went viral for mishandling parcel at naburburak sa DJ partner na balitaan di sa JNT. At dapat nga minute in post na JNT. Ay, one partner nakita ko dito. Bakal DJ to nagtitrack partner. Digiti orders. One, iso nga dati order ni President Duterte intanto pagsaritaan di kita into no madamdama bayan. Of course, ang sikat na tinag-viral na bawal lumabas ni Kim Chiu deti kinita na kadiji nga kanta partner ket ingatang na iti 1,500 food packs nga ipamigay na. O di ba yung katotohaan? Isu dito binabash di partner True kat nakatulong partner, magayamin. Diti kalukuhan lang iti social media, idi nga binabash da, and kita mamit partner 1,500 food packs nga inggatang natapnon iti kastakit may itulong nakadigiti tao met laeng partner. Aya, teto padaanan man di kita nga istorya. Aya. Di kita partner tintayo pagdidinanggayan itatang oras. Ayan. Inti mga rodinggen digiti nagdudumang commercials kin sa gana ni Mr. Mark Tulyao itang aldaw. We will be right back. One, two, three, four. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, won't you stand by me? Just as long as you stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, won't you stand by me? Just as long as you stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, won't you stand by me? Just as long as you stand by me. Oh, darling, just as long as you stand by me. Two, three, four.
found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were that someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, carry children of our own. 'Cause we are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. And baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling. You
ka sa saat takas ken katan asawa ngem jakmet ten mapawilan tuirik na eti din imanugutak kasikaken siyak tayak sara amuklat tanuan niya't mapasama mapantajay seven seas tanan namin taniyaya idaton ko to'y puso bagiken kararwa mapantajay seven seas tagpapastat raksa riknam ken daytoy riknam isudat nagsaba tingga na kaano nga ta mailimeta ika na yun na panaksin na rakta at dan amak ko amangan no adat makakita ken nalablabes met iliw ko ken ka nagbrigaten ti ka sa saat takas ken katan asawa ngem jakmet den mapawilan tuirik na ket idin ni manuguta kasikaken siyak tay nagsara amuklat tanuan niya mapasama mapantajay seven seas tanan namin taniyaya idaton ko to'y puso bagiken kararwa mapantajay seven seas tagpapastat raksa riknam ken daytoy riknam isudat nagsaba mapantajay seven seas tanan namin taniyaya idaton ko to'y puso bagiken kararwa mapantajay seven seas tagpapastat raksa riknam ken daytoy riknam isudat nagsaba Di tadanam awan nagpasulat tinaramit kumet amin ang pagragsakan ngemanyak inusubag mo sinagtamlaing tuy puso di mo inilala napudno nga ayat ko
into'y puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karin kanya inka tinalikudan, martir ang puso nang ikala. Anya pa'y ti ser-serbina, nasamit nga langen-langen ta. Awan amo ang nakapasulat ken ka. Di taten na awan nagpasulat. Tain pa ay ko amin ang kabayanan. Di taten na awan nagpasulag. Sikat ng terdi ng waswas ken di ayan, nang kantay kadagiti arapaan. Di taden na awan nagpasulat, tinarami ko met amin ang pagragsakan. Ngamanyak insubad mo, sinagtamlaing to'y puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karin kanya inka tinalikudan, martir ang puso na ikala. Anya pa'y ti ser-serbina, nasamit nga langen-langen ta.
iti panagsubli iti dinanggay ti agsapa. Kayem ken kakabsat, adaan iti nagbali yung schedule iti libre a pagluganan iti syudad ti Batak. Iti umunang biyahe na 7 a.m. to Lawag 6 trips. Iti met 5:30 p.m. iti Malem to Batak 4 trips. Iti pagluganan nga departure place Batak in front of Imelda Cultural. Iti met Lawag in front of Provincial Capital. Dita gagayem ken kakabsat no kasta nga aglepas iti oras ti trabaho yun nang nangruna ka digiti taga Batak mapan kayo laeng ijay ijay sango iti provincial capital nga going home. Anyway, gagayem ken kabsat regarding partner dito statement ni Governor Matthew J. Marcos Manutok iti makailima when makalimang COVID-19 case ti Ilocos Norte partner isuna ket we log another COVID-19 case yesterday kun ano iti partner patient INC5 ket may isang masikog nga agtawen ti 22 babae nga taga Barangay Duripes, Bacarra. Idi June 21 nag-travel isuna manipod jay Parañaque, Metro Manila nga napan dito Ilocos Norte ket na quarantine asigod dito Barangay Duripes Isolation Unit. Idi June 29 ti INC5 ket na-admit ijay Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center. Isuna ket na swab test partner. Edi kwan tirimuan nga resulta ket positive for COVID-19. The provincial government, the Department of Health, and the local government of Bacarra have identified the quarantine all the close contacts of INC5. These close contacts have been scheduled for PCR testing on July 3 and as a precautionary measure, Barangay Duripes, Bacarra will be temporarily locked down. Lockdown ti Barangay Duripes, Bacarra, Ilocos Norte. Tumbigat ti pan naka-schedule di dubang kinaanana. We are glad to announce that INC3 and INC4 when partner ket nakaawid dan iti balbalayda. Ken kastamet iti INC5 partner ket symptomatic. Symptomatic pa wait lang. July 3 we are glad to announce that INC3 and INC4 was cleared kuna ng partner ngem return home and just like INC5 they were all remain asymptomatic or did not have any COVID-19 symptoms. While these have been unfortunate developments, we are comforted by the fact that all of the 3 recent cases were all being quarantined. Anyway, naka-quarantine damit kiti partner nga. Iso nga safe lata partner. We would like to remind everyone that we must not discriminate against anyone due to COVID-19 including frontliners and the townmates of COVID-19 positive cases. They will not be tolerated when partner. Na detoy So nga gagayem ken kakabsat aganan na tay lata nga inaldaw-aldaw. Tay kunakon deta adal tayo ti mangisalakan kanya tayo mainayag ti COVID-19 pandemic. Damit ti statement partner ni official statement of Mayor Pitsi Ann K. De La Cruz gapasin and the COVID-19 status of Bacarra. With the heart, I should inform you that we have 1 confirmed cases of COVID-19 from Barangay 27 Duripes. Patient INC5 is 22 years old female, 8 months pregnant and arrived from Metro Manila last June 21 via PGIN Balik Probinsya Program. Definitive Balik Probinsya Program. Injit nagda. She was quarantined immediately at the barangay isolation akasiti konakta tay partner keta symptomatic. As the Barangay 27 Duripes is placed under lockdown to Executive Order number 2020-031. My dearest Bacareños, please remain calm and safe. I am with you in your fervent prayer that we
that we shall rise above COVID-19 with your strong support and cooperation. We will heal as one. I ask that you can continue observing maximum health standards and protocols. Please wear your mask, observe social distancing and proper hygiene, and avoid touching your mouth, eyes, and nose. Okay? Manipod kini Pritzian K. De La Cruz Gapasin, the Municipal Mayor of Bacarra, partner. Okay. At dapat Ken itimet pa ng celebrar iti National Disaster Resilience Month, sama-samang pagsulong tungo sa katatagan sa gitna ng bagong normal kunan na deti partner. Okay. At dapat ti attention partner ti academic, technical, vocational and senior high school scholars partner. Okay? Hello, sir. Okay, sir. Okay, gagayem ken kabsat, sakbay kadeta, intay man pelang iti damag itiruar, manipot ti station manager tayo, ani Sir Rodrigo Rod Sadjan. Go ahead, sir. Nagiwayat iti tree planting activity ti LGU Corimao, Ilocos Norte. Babayan ti panang itaulo ni Mayor Edward Boyet kilala iti nadakamat nga iri. Dato'y ketkas panang celebrar ken panang lagip iti umuna nga may isang atawen nga inda pa nagserbi akas opisyal iti ili ti Corimao, Ilocos Norte agsipod dato'y iti kaunaan nga tawen na nga kas local chief executive. Gapo dato'y kinalikaguman ni Mayor babayan ti MBQ program. When no Mayor Boyet kilala program, ti nangiway ti tree planting activity iti coastal barangays iti ili ti Corimao, Ilocos Norte, kadwa na ti bubukel nga pamilya na karaman meten dagiti barangay officials sumagbamano nga municipal employees ken municipal officials tapno iti kasakit sang kamesa dametay nga mangsaluwab iti aglawlaw kas paset iti programa di environment ti ili ti Corimao, Ilocos Norte. Simple kuna ti Mayor ngem nakalalagip agsipod makatulong dapay iti panakasalwad ken panakatagiben ti aglawlaw babaen tinda panagmula iti kaykayo. Damag na nanawid siya ili ti Corimao, Ilocos Norte para ti RPN DCRL Radio Ronda Batak. Rod Sadjan reporting. Okay, thank you so much Sir Rod Sadjan. Ay manipot iti Corimao damag iti Corimao. Mayat man DJ nga anaya partner nga Yes, partner. Kwada iti planting. Anyway, partner, ituloy mo nga deti ipakaamom kumaitay. Yes, okay. Ipakaamok gagayem ken kapsat attention academic, technical, vocation and senior high school scholars ti PGIN Education Office manipod iti ti PGIN Education Office. Renewal application is now open for first high school scholars. Buenos semester school year 2020 to 2021. Kindly bring with you the following documents. Accomplished renewal form, certification of grade, temporary portal grades, accomplished community service form with the following attachment: documentation, report regarding your output, certification from the barangay chairman regarding your accomplishment. Form are available at the Provincial Education Office, 2nd floor, Centennial Arena, or please download the attached photo below. Di tagakayam ken kapsat. Deadline of renewal application will be on July 17, 2020. Anyway, gagayem ken kakapsat intay mandinggen digiti nagdudumang commercials ng insagana ni Mr. Mark Tulyao itang ibigat. We will be right back. Sa lakniban ken pasantaken ti aglawlaw agibeleng kadagiti umno a pagbasuraan saan nga agpur ken agmula iti kaykayo tapno agtalinaed a narimat ti aglawlaw. Mensahe dandanon kada kayo ni Keisha Prime Sand and Gravel Aggregates Incorporated, your partner in building the future. Sa patuloy na pagkalat ng COVID-19, narito ang ilang impormasyon tungkol sa social distancing. Sa community quarantine, nililimitahan ang paggalaw ng mga tao
Ganito rin ang sitwasyon sa sektor ng transportasyon, subalit patuloy ang biyahe ng cargo at delivery. Ipinagbabawal naman ang pagtitipon-tipon sa isang lugar. Suspendido rin ang klase at ibang aktibidad sa loob ng isang buwan. Ipinapatupad din ang flexible working hours sa mga ahensya ng gobyerno at hinihimok din ang mga pribadong kumpanya na gawin din ito. Sa panahong ito, hinihikayat ang lahat na panatilihin ang layong 1 metro o 1 dipa mula sa mga tao sa inyong paligid. Labanan ng virus, pigilan ang pagkalat, puksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Numero 1 kape, mixed and herbal coffee. Marami nang nakanama ng lunas sa Mixed Coffee mula sa Panay Island. Malaki na itulong dahil may sipon ako, mixed 10. Pag may ubo ka, kakatanggal ng ubo rin. Kaya maganda ang nagagawa ng mixed 10. May rekomenda ko yung mixed 10 dahil malaking pakinabang to sa katawan natin. Lalo na ngayon na may pandemic tayo, kailangan natin palakasin ang immune system. Stefano Oloroso, taga Numancia. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Doc F Mixed Coffee. Doc F, itong alternatibo formula. Doc F Itok Alternativo Formula. Sa 2 sachet ng Doc F Mixed and Coffee mo, may chance ka na ang maging milyonaryo. Ihulog ang iyong entry sa mga Dropbox na makikita sa lahat ng Doc Alternativo, the Big C branches, malls, and grocery stores nationwide. COVID-19, reminders from DOH. Tamang paggamit ng mask. Makakatulong ang pagsuot ng surgical mask para maiwasan ang pagkalat ng mga viruses na nagdudulot ng nakakahawang sakit tulad ng COVID-19. At para ito ay maging epektibo, narito ang tamang paraan ng paggamit nito. Una, hawakan ng mask sa strap at siguraduhin natatakpan nito ang bibig at ilong. Tandaan na ang white side ng mask ang nasa loob at ang blue o ang may kulay na side ang nasa labas. Sunod ay imolde ang nosepiece ayon sa hugis ng iyong ilong. Sa paghubad ng face mask, sa strap ito hawakan at saka itapon sa tamang basurahan. Huwag kalimutan na maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Dekalidad ng spare parts ti motorsiklo ken bisikleta itin kay kadidirbiruken. Wen agtultuloy ng agserserbi ti sapasap ti mapagdidinamagan ken mapangnamnamaan. Isudayta ti SMR Motor Parts and General Merchandise ken RK Motors and Bicycle Parts. Ti SMR Motor Parts and General Merchandise ket masarakan iti main branch na iti along National Highway Barangay 11 San Fernando San Nicolas Ilocos Norte ken ti sangay na iti National Highway Barangay Makabiag Sinait Ilocos Sur gayaen laeng ti Sinait Public Market Sinait Ilocos Sur. Agdiripiro kay kadimet iti nalakang nga panganaan turungen met adagos ti MS Eatery agsipod kamagatang sadyay iti agkakaimas nga taraon nga awan iti sabali na imas lang ruden dagiti magatang sadyay na papapay iti presyo na. Ti MS Eatery ket masarakan iti National Highway Barangay 11 San Fernando San Nicolas Ilocos Norte. Abay laeng ti SMR Motor Parts and General Merchandise. For more information, just call or text 0920-548-2901. SMR Motor Parts and General Merchandise ken RK Motors and Bicycle Parts itinagan nga mapagtalkan ken MS Eatery ti panganan nga mapangnamnamaan. Matiktikaw kayo kadi, ti kinaado dagiti food supplement, ama idijaya kada kayo? Saan na napalilaw? Pilien ti food supplement amang papigsa ti resistansyayo, ken mangiliklik kada kayo ti sakit. Pilien laeng ti Tibicos, agsipod ta dandato ti prebiotics, ken probiotics, amang tulong amang ikat kada kayo, kadagiti nagduduma sakit, kas iti sakit ti ulo, ken bagbagi, irregular menstruation, rayuma, sakit ti bato, saripit wenno marigatan na panagisbo, hypertension wenno high blood, skin problem ken allergy, ken dadumapay, ugaliyen minom ti Tibicos, magatang kadagiti leading drugstores ti luglugaryo. Tibicos,
tiyan ka bubuti, tiyan ka gagaling. Dinanggay ti agsapa. Karonda intayon manggigan iti duwang partner ti kinapilyo ditoy laing RPN DZRL 639 kHz Radio Ronda. Papagsasalitaan, digiti na dumaduma, pakasalitaan iti aglawlaw. Iti oras ti alas 7:30, ingganat alas 9 ti bigat. Manipod Lunes, ingganat Biyernes. Makadkadwa tayo ni ka-partner Jefferson Narciso ken ka-partner Glorina Flor Bayudan dito'y laing RPN DZRL. Anya pa ilang rorayon nyo karonda, agdengegen. Dinanggay ti agsapa. Iti panagsubli iti dinanggay ti agsapa, Department of Health COVID-19 Case Bulletin number 109 as of 4 p.m. yesterday, July 1, 2020. The Department of Health reports the total number of COVID-19 cases at 38,511 in addition to the 595 fresh cases. 404 late cases were also reported yesterday. Yesterday's fresh cases are based on the daily accomplishment reports submitted by only 51 out of 67 current operational labs. Department of Health likewise announces 205 recoveries. This brings the total number of recoveries to 10,438. Dahil tagagayem ken kakabsat umadado nga umadado lata iti kaso iti COVID-19 ti pagilya na Pilipinas ta daman na inayonen iti kalman nga may kalima kaso iti COVID-19 dito'y probinsya tayo. Kas na iba gamit iti partner ko tatay na state na digiti sang kabasit nga impormasyon mainayag iti may kalima COVID-19 patient ito'y bakara. Okay, kablaawak man lang apo, kakimkin kabsat ni Ma'am Lisa Asuncion together with ni mother na ni Ma'am Edita. Hello po, naimbaga panagdingdingig yu kada kami tatanga bigat ken. Thank you, support tayo nga panagdingdingig. Good morning sa inyo po. Okay, new district assignment for your city councilors iti Syudad Tilawag. Kaya, okay, ti kabaro nga assignment iti councilors tayo iti Syudad Tilawag. Manipod July 2020 ingganat December 2020. Ayan, ni Councilor RB Ablan, Barangay 123, Barangay Tangid, Nalbo, Bengkag, Darayday, Ken Butong. Ni Councilor 1 Congrado Respicio, Barangay 456, Barangay Suyo, Santa Maria, Talingaan, Pila, Kasili. Councilor Justin Chua, Barangay 7A, 7B, 8, Barangay Kalayab, Santa Rosa, Balatong, Balakad, Apaya. Councilor Handi Lau, Barangays 9, 10, 11, Barangays Gabo Norte A and B, Gabo Sur, Aranio, Ken Kabit. Councilor Edison Chua, Barangays 12, 13, 14, Barangays 32A La Paz, Barangay 32B La Paz, Barangay 32C La Paz, Barangay 33A La Paz, Barangay 33B La Paz. Councilor Jason Pereira, Barangays 15, 16, 17, Barangays Traraburan, Nangalisan East, Nangalisan West, Ruweng, Kamanggaan. Councilor JB Bakiran, Barangays 18, 19, 20, Barangays Barit, Salit Bulangon, Vira, Dibwa North, Dibwa South. Councilor Edison Bunwan, Barangay 21, 22, 23, Barangay Mangato East, Mangato West, Sambuanga, Kabungaan North, Kabungaan South. Councilor RJ Parinas II, Barangay 24, 25, 26, Barangay San Mateo, Lataag, Lagisail, Baksil North, Baksil South. Councilor Derek Lau, Barangay 27, 28, 29. Barangay Kaawakan, Mediladig, Kataban, Nabotas North, Nabotas South. Okay. Neta ti kabarong assignment di iti councilors tayo ti Syudad Tilawag manipod ti July 2020 hingganat December 2020. Okay, ken kabsat. Okay?
Ken sakbay aglipas dito nga programa mi gagayem ken kakabsat ibasak man laing iti maudi nga panangibasa ka dito power interruption notice para into nubigat July 3, 2020 iti iliti Bakara iti barangay Pasngal Busligan Kadaratan ken Pungto iti met iliti pasukin whole area except some parts of barangay Santa Catalina ken iti met iliti Burgos barangay Paayas iti power interruption ket mangrugi ti oras ti 7:30 AM to 6 o'clock PM 10 hours and 30 minutes. Causes of interruption, relocation of distribution lines affected by the DPWH road widening. Dayta gagayem ken kakabsat na ibagami matatay di tinasken nga aramidanen. Okay. And of course, paalala ni Secretary Liling Briones, ang pag-aaral ngayon ng school year ay hindi lamang gagawin online, di ba partner? Ibasa man data partner ti Juana. Paalala ni Secretary Liling Briones, ang pag-aaral ngayong school year ay hindi lamang gagawin online. Inihanda ng Department of Education ang iba't ibang paraan ng pag-aaral sa AACMA sa lahat ng pag-uuri ng pamumuhay sa komunidad. Ang Self-Learning Modules or SLM ay ang pangunahing gagamitin sa pagtuturo at sasamahan ito ng iba pang uri ng angkop at abot kaya sa mag-aaral tulad ng radyo, TV o online education. Itimet kinunana yung impression ng buong bansa ay mag-online, hindi yan totoo. Kaya tinatawag natin yung blended learning. Mayroon ng ilang panukalang batas tungkol sa blended education both in the Senate and in the House dahil gusto nating piliin ang pinakamabisa, pinaka-effective na paraan. Dayta iti kinuna ni Secretary Liling Briones iti inyet na mainay iti edukasyon paylaeng nga agdama nga plastaren ti naduma-duma nga ehensya ng nangruna iti Department of Education. Okay. Partner, dapat iso nga iuray tay lata gagayem ken kakabsat iti digiti sumarsarunupay nga mapagdidiskutiran da ken mapagdesisyonan da iti edukasyon. Para ka iti ubing. Yes partner, tapno iti kastay iti pagatang nga ubing ti ana ket pakamuamiten digiti naganak deti partner tapno nga pagatang iti ubing ti gadgets nga kunada nga online, okay? Provided po iti modular nga makungkuna. Yes, partner. And of course, President Duterte nang i-order ti CIDG and NBI nga mangimbestigar iti JNT Express Philippines iti problema nga iti kompanyada nga nag-viral nga haan nga nasaya at iti panangigemda pino panang parcel da digiti pauit tigiti tao partner no nakita DJ na minsan partner iti truck yan mo nagpapaiso DJ partner deti imbakal ba pagbibinakalan da partner. And of course partner DJ pay nag-trending ngamin, nag-viral DJ nag-viral gagayem ken kabsat aya. Yata nangiet nag iti order ni President Duterte iti CIDG ken NBI nga mangimbestigar iti JNT Express. Okay. May naigpay lang ka dito na nag-trending data partner? Well. Okay, dapat iti may sa gagayem ken kapsat aya ang dating kalokohan sa social media naging biyaya ngayon sa marami. Aya at numalagip yo gagayem ken kapsat dete bawal lumabas nga statement ni Kim Chu idi ECQ tayo aya ket inyaramian nagadot ng bash kanya na. And of course gaputa ato tinang bash kanya na inyaramida namot iti kanta ginawan niya ng kalokohan kumbaga aya. And of course DJ nga kanta ket nagtrending and kumita naman siya aya. Kaya ngayon ang kinita ni Kim Chu ay pinagbili niya or when ingatang na iti 1,500 food packs iti pamilya kada pamilya gagawin ken kabsat 1,500 nga pamilya iti pakaangayan na at
ken talo gasot aribo pisos 300,000 nga mass testing mula sa kinita niya sa bawal lumabas. Aya. Gagayem ken kabsat deta. Adu ti kinita ni Kim Chu kadeto bawal lumabas nga anana agasen nyo 1,500 nga pamilya iti matulungan na nga maikan iti food packs sa pila ng TED iti 300,000 nga pang mass testing. Ayan, gagayem Digiti nang babash kanya ng partner, mainay ka diti nga pa nga statement na mo, Baka may itan, mababain da siguro, at instead nga ibash da, itan nakatulong pa eh. Napakanapay ti sumagmamano nga tao dito Pilipinas. Iso nga digiti mananggundaway nga tattao dita. Pero de los buenos. Nagsilbing Nagsilbing biyaya sa marami ang pagbangon ni Kim Chu mula sa inabot na panlalait sa social media. Tikunatang orden partner. Kaya dahil sa viral niyang bawal lumabas statement. Nakapamahagi kasi ang kapamilya actress ng 1,500 food package sa mga pamilyang apektado ng crisis sa COVID-19 pandemic mula sa kinita niyang bawal lumabas merchandise. Bukod sa food packs, nakapag-donate din siya ng 300,000 sa Shop and Share project ni na Angel Locsin at Ann Curtis para naman sa mass testing. Apo, pintas dito yun pa. Kapsat, Tiko na namin i-post na iti Instagram. Thank you po sa lahat ng sumuporta sa bawal lumabas merchandise. We were able to give food package sa 1,500 families and 300,000 for mass testing donated to Shop and Share. Saad niya sa Instagram. Dito timbaga na iti Instagram post na. Ibinahagi naman ni Kim Chu kung paano siya nakalikom ng pera para donasyon sa isang vlog sa kanyang YouTube channel na pinamagatang Bawal Lumabas Journey. Sobrang laki ng tulong, as in nawindang kami talaga nung nalaman namin kung magkano yung idodonate mo. Kaya maraming salamat marami kang matutulungan, sabi ni Curtis sa naturang vlog. Nagado talaga at natulungan ni Kim Chu kadeto yung vlog na. Okay, gagayem ken kabsat. Okay, partner. Alang arot gagayem ken kakabsat, intay man na dinggen, digiti maudi nga sunatang insagana mitang nga bigat. We will be right back. Sakbay nga glipas iti programa mi. I came to you and never asked too much, wondering what you would say, hoping you'd understand it's not a role I usually play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me a troubled mind, you know it's due. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's so right having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. You're brave to say that you get lost in love, but you've opened your heart to me. Underneath all you feel, you know how deep our love could be. Tonight we'll touch until it's time.
go, then I'm leaving it up to you. Even a fool would know that I'm not through. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's so right having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. Having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's so right having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. When you say I miss the things you do, I just wanna get back close again to you. But for now, your voice is near enough. How I miss you and I miss your love. And though all the days that pass me by so slow, all the emptiness inside me flows all around, and there's no way out. I'm just thinking so much of you, there was never any doubt. I can wait forever if you say
iti panagsubli iti dinanggay iti agsapa awanen ti adong oras tayo gagayem ken kakabsat. Dagiti kanguruanan nga napanti nagsasarita ni tang aldaw da kami di makadkadway Lunes ingganat Biyernes iti oras ti alas 7:30 ingganat alas 9 ti bigat. Siyak tinanong mo pagayam yung Glorina Flor Bayudan ken iti partner ko ani Jefferson Narciso para iti dinanggay ti agsapa. Naimbag nga bigat tayo amin.